Muraho, mujye rino tuganire. Ikipe ya Liverpool yinjiye mu mwaka mushya w'imikino ifite icyizere gishya, umutoza mushya n'abakinnyi bashya. Abafana bari bitezeho guhindura ikipe, ariko umukino wayihuje na Newcastle United ushobora kuba watangiye kuzamura ikibazo gikomeye kurusha amanota abiri yatakaye. Kunganya ibitego 2-2 kuri St James Park bishobora kurebwa nk'aho Liverpool yakotse umukino ukomeye, ariko iyo urebye neza uko umukino wagenze byagaragaye ko hari icyuho kidasanzwe cyagaragaye hagati mu kibuga, mu buryo ikipe yugarira ndetse no mu busatirizi bwari bwitezweho byinshi. Ariko se iki cyuho cyaturutse ese umurage wa ukomeje gutera Liverpool ibibazo, cyangwa se Andoni Iraola atangiye kubona ko ibyo yashakaga guhindura muri iyi kipe biruta ubushobozi bw'abakinnyi afite. Kuki Newcastle yashoboye kubona umwanya nyuma ya Liverpool kandi Iraola yaraburiye ikipe imbere y'umukino ko Newcastle ari ikipe ikomeye cyane mu guhindura umukino bikoresheje umuvuduko n'imipira yihuse. Kandi hagati muri ibyo byose hari amazina abiri ari gutangira kugirwaho impaka: Isak na Wirtz. Abakinnyi Liverpool yashoyemo amafaranga menshi cyane bari bategerejweho kuba igisubizo, ariko kuri Newcastle bombi bagize umukino utari ku rwego abafana bari bategerejeho, bituma ikibazo kirushaho gukomera. None se Liverpool ikibazo cy'umukino umwe gusa, cyangwa Newcastle yatangiye kwerekana icyuho gishobora guhindura ibiteze muri uyu mwaka w'imikino? Muri iyi video turasesengurira hamwe neza icyishe inyuma ibyavuye muri uyu mukino, amakosa yakoze na icyo Iraola asaba guhindura, ibyo abasesenguzi nka Gary Neville babonye, ndetse n'ikibazo gikomeye kiri imbere ya Liverpool muri iyi kipe irimo kubakwa bundi bushya. Ndetse hari ibice by'ingenzi mu kibuga bitarashyirwamo abakinnyi bifuza, uhereye kuri Bradley Barcola ukomeje guteza isereri abipari. Baha ikaze ni Joyce Gakomba. Reka twinjirane mu gutera igitoshi kinini mu mukino w'umunsi wa mbere wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza ya English Premier League, wahuzaga ikipe ya Newcastle United na Liverpool. Uyu wari umwe muri ya mikino rwego gutandukanya hagati y'ibyishimo n'impungenge. Liverpool yashoboye kubona ibitego 2 ndetse ikagira ibihe byiza mu mukino, ariko Newcastle ikomeza kugaragaza ko iyo ibonye umwanya inyuma y'umurongo hagati no mu mpande z'ubwugarizi bwa Liverpool ushobora guteza akaga gakomeye. Ikintu cy'ingenzi rero si uko Liverpool yavuye muri uyu mukino idatsinzwe, ahubwo nubwo yakoresheje amahirwe make kugira ngo yirinde gutsindwa. Uwo penaliti yatewe na Dominic mu minota y'inyongera ariyo yahesheje umwanya 2-2, mu gihe Newcastle yari yamaze kugaragaza inshuro nyinshi ko ishobora kwinjira akarangisha umupira umwanya uri hagati y'abakinnyi ba Liverpool. Icyo umukino wasize rero ni ikibazo gikomeye, ndetse benshi bemeza ko ari ihurizo rikomeye cyane. Icyo ni ese Liverpool ishobora gukina umupira wihuse kandi usatira, ariko se ishobora kuwukina idasiga inyuma icyuho kinini? Iki ni ikibazo gikomeye cyane kuri Iraola, kuko filozofi ye ishingiye ku gukina no kwirara umupira, gusatira, gukoresha pressing no gushaka ko ikipe ifite imbaraga nyinshi igihe idafite umupira. Ariko iyo abakinnyi bose bazamutse, cyane cyane abugarira ku mpande, hagati mu kibuga hakaba nta mukinnyi ufite inshingano ihagije yo gutwikira inyuma muri defense, ikipe ishobora gusigara ifunguye cyane. Abasesenguzi bagaragaje ko Liverpool yari ifite ikibazo cyo guhagarika counter attack, ndetse ko Newcastle yaha urugero rushobora no gukoreshwa na nyuma y'ikipe muri uyu mwaka. Kandi hano ni ikibazo cya Liverpool kiba kirengeye kuri cy'umukino umwe. Iyo ekipe ifite uburyo bwo gusatira bukoresha abakinnyi benshi imbere, ariko ikabura umutekano uhagije igihe itakaje umupira, aba ikipe ifite abakinnyi bihuta ashobora kuyataka. Newcastle niyo yabikoze neza, yari izi ko iyo Liverpool yazamutse cyane hari umwanya ushobora kuboneka nyuma yayo. Niyo mpamvu abasesenguzi bavuze ko Liverpool yari ikeneye kongera imbaraga mu kibuga hagati, ndetse ko bishobora kuba ngombwa kongeramo umukinnyi ukomeye umwanya wa holding midfielder, undi mukinnyi wo hagati mu bwugarizi, ndetse n'abandi bakinnyi bashobora gutuma Iraola agira amahitamo menshi. Ariko nanone se twakomeje kwibaza niba koko icyo cyaba kiri hagati mu kibuga, cyangwa ari ikibazo cy'imikinishirize y'abakinnyi ba Iraola, ndetse ngo byaba bifitanye umurage wa ashobora. Reka tubirebeho. Iyo urebye neza ikibazo cyagaragaye muri Newcastle, turavuga ko Iraola ari ugomba kugisubiza, ariko ntibakwirengagiza ko hari ibimenyetso by'uko bimwe muri ibyo bibazo byari bisanzwe biri muri Liverpool ya icyo umukino watanze nuko guhindura umutoza byonyine byashobora guhita bihindura imiterere y'ikipe, cyane cyane igihe abakinnyi bamwe batigeze bahinduka, kandi ikibazo cy'ubunararibonye bw'ikipe nacyo kitarakemuka. Nk'ubwo raporo y'ikinyamakuru ESPN bahaye umutwe ugira uti new season same Liverpool more work ahead to be Premier League contender again. Ntibatinye gutunga agatoki ku kibazo cy'uko Liverpool yagaragaje igice cy'ubusatirizi dahagaze neza hagati mu kibuga, hadatanga uburinzi buhagije ku bugarizi, ndetse n'ubuke bw'abakinnyi bafite ubushobozi bwo guhindura umukino nyuma kugenda wa Mohamed Salah. Muri raporo y'umunyamakuru w'Ubwongereza wahariye ubuzima bwe bw'itangazamakuru gukora inkuru z'akajomba zivuga ku ikipe ya Liverpool, Madame Betty Indo ntiyatinye gutunga agatoki umuharani ukinira ikipe witwa
Ryan amushinja ko rwose ari umwe mu bakinnyi iki kibazo cyagaragayeho cyane kuko iyo Liverpool ikoze pressing ikomeye uyu mukinnyi ashobora kwisanga ari we wenyine ushinzwe kurinda umwanya uri imbere ya bugarira mu gihe Alex, Mark na Dominique bakunda gutegereza cyane kuguma imbere bategereje ko uwo bahanganye yatakaza umupira akiri mu kibuga cye. Iyo abakinnyi bombi bazamutse Ryan ashobora gusigara ari wenyine maze umwanya wo hagati y'ubwugarizi n'ubusatirizi ukaba munini cyane. Ibi akaba ari abasesenguzi bagaragaje ko iki ari kimwe mu byatumye Newcastle ibona uburyo bwo gutera mu izamu rya Liverpool ku mipira yihuse ihinduriwe mu kibuga cyabo bizwi nka counter attack. Uyu mwongerezakazi yaravuze ko ndetse n'uburyo abugarira abakina ku mpande ni ukuvuga 2 na 3 ntabwo ushobora kongera iki kibazo. Ngo yatangiye ahamya ko Jeremy na Miros bakina kuri iyi myanya basabwa kuzamuka cyane bagafasha abasatira, ariko umupira utakaye abakinnyi bo hagati baba bagomba guhita basubira inyuma bagafunga umwanya wasigaye. Iyo bidakozwe ku gihe Virgil van n'abandi bakinnyi bari mu mutima w'ubwugarizi basigara bahanganye n'abasatira b'ikipe bahanganye bafite umwanya munini wo gukiniramo kandi ari na benshi. Ubusesenguzi bwa Madame Betty baratamujyana kuri iki kibazo kigira kiti Ese Iraola azahindura filozofi ye kubera ibyo abonye kuri Newcastle. Birashoboka ko atabikora mu buryo bufatiyeho kuko nk'ubwo cigiye ku bisobanuro yari yatanze mbere y'umukino ubwo yaganiraga n'umunyabigwi w'iyi ekipe ukorera ikinyamakuru Sky Sports. Rero yavuze ko atareba cyane ku kuba ikipe yagumana umupira igihe kirekire, ahubwo ko ikinyenzi kuri we ari uko ikipe ifite amahirwe menshi yo gutsinda, kandi yavuze ko ikipe ye iba igomba kugira intego yo kurushaho kuba kugumana umupira ku mpamvu yo kugumana gusa ntacyo bawukoresha. Umutoza ukomoka mu bwoko bw'abasiga mu mujyi wa Bilbao mu gihugu cya Espagne yaratanze urugero rw'umukino wabahuje na Monaco aho Liverpool yari ifite guhanahana umupira biri hafi ku rugero ruri munsi ya 50% gusa, ariko mu gice cya mbere ikaba yateye mu izamu cyane kurusha Monaco ariyo yari hejuru mu kugumana umupira. Bituma ikibazo kiba igikomeye kurushaho kuko Iraola ashaka ikipe ikiri umupira ugana imbere kuri pressing kandi ishaka amahirwe, ariko abakinnyi bafite ubushobozi abataragira ubushobozi bwo gukina iyo mikino mu buryo butagira ingaruka ku bwugarizi. Niyo mpamvu bamwe basesenguza batavuga ko Iraola ari umutoza mubi cyangwa ko agomba guhindura byose nyuma y'umukino umwe, ahubwo bavuga ko ikipe ikeneye igihe n'abakinnyi babereye filozofi ye. Hari n'ibigaragaza ko ubwo buryo bwafashe igihe kugira ngo ukore muri AFC Bournemouth yatozaga, bityo kuba Liverpool itarabasha kubukoresha neza mu ntangiriro ntibitasobanura ko umushinga wose wapfuye, ariko se Andoni Iraola bwe yabonye. Iyo turebye neza ku mukino wa Newcastle hari ikibazo kimwe gihita kigaragara kurusha ibindi byose. Liverpool yari ifite ikibazo cyo guhuza ubusatirizi n'ubwugarizi, kandi iki ni ikibazo gishobora guteza akaga gakomeye ikipe iyobowe n'amakipe azi gukina ku mupira yihuse. Liverpool ashaka gukina imbere abakinnyi benshi bakazamuka bashaka gusatira, ariko uyu mupira watakazwaga umwanya yasigaraga hagati y'umurongo wo hagati n'ubwugarizi wabaga munini ku buryo Newcastle yabonaga aho kwinjirira. Ibi nibyo bituma umuntu yibaza niba Iraola yarashoboye gutegura ikipe neza ku buryo yari gukumira uburyo Newcastle izwiho gukoresha, kuko na mbere y'umukino yari azi ko Newcastle ifite abakinnyi bihuta kandi ko ikomeye cyane mu gukoresha umwanya usigara inyuma y'ikipe, kandi aha niho amakosa Iraola ashobora gutangira kureba. Ariko ntabwo ari ukuvuga ko umutoza mushya yakoze amakosa yose ku bushake cyangwa ari we nyine bayazana ibibazo byose Liverpool yahuye nabyo, ahubwo ikibazo ni uburyo ashaka ko ikipe ye ikina n'uko abakinnyi be bashoboye kubishyira mu bikorwa. Mu kiganiro n'itangazamakuru nyuma y'umukino Iraola yashimangiye ko buri umupira ugomba kugira intego, ko atareba gusa ku bwinshi bw'umupira ikipe ifite, ahubwo ko ashaka ko ikipe ye iba ariyo ikora amahirwe menshi. Kandi yavuze ko hari n'igihe ikipe ishobora kugira umupira ungana n'uwo bahanganye ariko ikaba ariyo igenzura umukino kubera uburyo ikoresha umupira. Iyi filozofi ni nziza, ariko ikenera ko abakinnyi bamenya neza igihe cyo kwihutisha umukino, igihe cyo kuwutindaho ndetse n'igihe cyo kugumana imiterere y'ikipe kugira ngo itisanga ifunguye. Ikibazo cya kabiri gikomeye n'abakinnyi bashya bari bitezweho guhindura Liverpool, cyane cyane Alexander Isak na Florian. Abakinnyi bombi ntabwo baje muri ekipe nk'abasanzwe, baje bafite igiciro kinini ndetse n'izina rikomeye ryatumaga abafana bategerezaho byinshi, ariko kuri Newcastle Isak yabuze uburyo bwo gukoresha neza amahirwe yabonye ndetse yagize na touches cyane mu rubuga rw'amahina, mu gihe Florian we yasimbuye nyuma y'iminota 60 yonyine atoroje kugira uruhare rukomeye mu mukino. Umunyabigwi wa Manchester United akaba n'umusesenguzi w'ikinyamakuru K-Sports Neville yagaragaje ko abakinnyi bombi bagomba gutangira kwerekana impamvu Liverpool yabashemo amafaranga menshi, kuko bafite abakinnyi baguze amafaranga menshi ariko bakagira umukino nk'uyu bitangira gutuma abantu bibaza niba ikibazo kiri ku bakinnyi ubwabo cyangwa niba uburyo ikipe ibakoresha butabafasha kugaragaza ubushobozi bwabo. Ariko Neville ntiyigeze avuga ko Isak na Florian ari abakinnyi barahiye icyo baha Liverpool, ahubwo yavuze ko hari icyizere kuri bombi, cyane cyane kuri Isak kuko azi ubushobozi bwe kandi akaba yarabonye uburyo ashobora gutera ibibazo ubwugarizi bukomeye.
ibi rero bigatuma ikibazo gishobora kuba kinini kuko niba Isak ari umukino ushoboye gutera ubwoba kugarizwa amakipe akomeye ariko akagera kuri Liverpool akavuga ko imipira ihagije cyangwa akagira tashes nke urubuga rw'amahina ikibazo gishobora kuba atari kuri we gusa ahubwo kikaba kino ku buryo ikipe imushyiramo ni kimwe na Florian umukinnyi ufite ubuhanga bwo gukina hagati y'ubusatirizi n'umurongo hagati ashobora kudatanga umusaruro uhagije niba ikipe itamuhaye umwanya cyangwa uburyo bwo gukoresha ubwo buhanga kandi aha n'ejo hazaza uyu mushinga ashobora kugenwa n'uko Iraola azakemura iki kibazo niba ashoboye gutuma Isak atangira kubona imipira myinshi ahantu heza Florian agatangira kugira uruhare rugaragara mu kurema amahirwe abakinnyi bo hagati bakanira neza umwanya uri imbere y'ubwugarizi n'abakinnyi bo ku mpande bakaba igihe cyo kuzamuka igihe cyo kuguma inyuma Liverpool ishobora guhinduka ikipe itandukanye cyane twabonye kuri Newcastle ariko n'ibyo bidakemutse umukino wa St James Park ushobora kuzaba warabaye ikimenyetso cya mbere ikibazo kinini Liverpool yaba yarahinduye umutoza ariko ikaba itarahindura neza imiterere ya ikipe usibye Neville abandi basesenguzi barimo Daniel wayibereye umwataka bagaragaza ko tutakwiye kureba uyu mukino nk'ikimenyetso cy'uko Iraola yaraniwe kuko uyu wari umukino we wa mbere wa shampiyona kandi Liverpool ubwayo iri mu gihe cy'impinduka zikomeye nyuma yo gutandukana na Arne Slot ndetse n'abakinnyi bakomeye nka Mohamed Salah kandi Robertson na Ibrahim Konate bakava mu ikipe mu gihe hari n'abandi bafite ibibazo by'imvune cyangwa bashobora kuva muri iyi kipe bityo rero kuba Liverpool yaragaragaje intege nke mu mukino umwe ntibihagije kugira ngo dore ko umushinga mushya wananiwe ariko icyo umukino wakoze ukerekana aho Iraola agomba gutangirira kuko niba Liverpool ishaka kongera guhatanira ibikombe cyangwa Premier League ishobora kwishingikiriza gusa kurura no gutsinda ibitego byinshi cyangwa gukina umupira ushimisha abantu ahubwo igomba kuba ku buryo kwirinda amakipe ahindukiriraho cyane cyane ko mu gihe cyashize ikibazo cyo gutsindwa ibitego ku buryo bwihuse mu mpinduka cyagiye kigaragara ikindi abasesenguzi bakomeza kwibazaho ni niba Iraola yarahawe ikipe bizere bihagije kugira ngo ibyo ashaka bikoresha bigereho ko mbere y'umukino wa Newcastle umutoza ubwo yari yemeye ko Liverpool ikeneye kongera abakinnyi cyane cyane ku mpande kandi ibyo bigaragaza ko nubwo hari abakinnyi bafite ubushobozi bwo guhindura umukino hari aho ikipe ikiri hasi mu bijyanye n'ubwinshi n'uburinganire bw'abakinnyi bishobora kuzagira ingaruka zikomeye uko shampiyona izagenda cyane cyane igihe imikino izaba myinshi imvune zikiyongera umunaniro ukaza ndetse Liverpool ikaba igomba guhangana n'amarushanwa menshi icyarimwe niyo mpamvu uyu mukino wa Newcastle ushobora gufatwa nk'indorerwamo yerekana ibintu bibiri bitandukanye ku ruhande rumwe Liverpool ifite ubushobozi bwo gukomeza kurwana kugeza ku munota wa nyuma ariko ku rundi ruhande haracyari ikibazo cy'uko ishobora gutakaza umutekano umukino iyo n'ikipe ishobora kwitera mu buryo bwihuse ariko noneho reka turebe ku kibazo gikomeye kurusha ibindi Liverpool ishobora kurangiza season ihatanira Premier League ikibazo cyanjye bitaragera aho tuyivana ku rutonde rwashobora guhatanira igikombe ariko kandi twayishyira ku rwego rw'ikipe isanzwe yiteguye gutwara igikombe harimo bituma tugira icyizere Iraola afite amateka yo kwaka ikipe ikomeye yihuta kandi atinya guhangana kandi mbere yo kuza muri Liverpool yamaze kugeza Bournemouth umwanya wa gatandatu ndetse no ku mateka yo kujya mu marushanwa nyaburayi nyuma y'imikino 18 idatsinzwe bityo rero hagari umutoza utazi kubaka iki kibazo ahubwo n'igihe azakenera kugira ngo ahindure Liverpool ibikipe bwite ko Liverpool ya Iraola yarayagura bavuga ko ibyo ashakaga byose byamaze gusohora ngaho nk'uko ibya Liverpool na Andoni Iraola waye reka ncumbikira aha gusa niba gukora subscribe kuri channel kugira ngo udusesenguzi mu minsi nk'ubu buryo kugeraho ku gihe ni Joyce Gagomba